Mashoni, tukulok tial mulzik batbil. Umeya umuch kabil upek balwaye. Tsaku uyik uyash hatsilop kushtal. Tushkesh masu ke bale ke lubeita lubetik mak ichmayay. Yetel tsokshang uyik pashkutukultik wabishubetik le masho tanukasi kukushtalov ichmayaw. Wakutz i voltikob yetel tanuheikob be tialumasil. Kelo be ora yank tsikbal tuyol al naisa olil. Hel bishwachenti al che un sutuk, okot, yoga, taekwondo, beishan, kubeital waubetal cine, obras de teatro, ayo pashob ichmaya, pashtanu yuchul, wabash kubenetikti alejatsi lokela. Pues yete ayo palza mucho maya, yete ilkano, yete pashalop, lubetal beti que tienen para lobet. La Ichmaya. La ichmaya. Une tinkale yan un hatsmako bei nukuchmako bei tankele mo bei palalo kubetiko balsam kubetiko hatsutsik balom ku kayo ku pasho yete ulak balo que helas katatin tu kultune eu beitak payal tantik tulak lo be utiak bet ton un pel chamankinan un chancha ni ichkale tuskak ese yetekak al balo ya balu ilaitek usta. Bashal un peba aku yuchu, tener que uligi de quien kimbilla telinlaco. Wa ich español, que akufoco le zimbalo. Wakin kaha, wakasik tan ichmaya, tan chetik tan kmentik tulaka mas, tu kita le hegelas balo kmen. Hesta wuyesho, yan balob tial knaisik ol. Bale, masho betik, tushyan. Maashane takahal, wanats titech. De tan pajarear, disupone que alik tan chupchich. Entonces yete le lo foco yete le pala lobo tiak chat college ichobo. Tan sigmatic de que max mahach util chukik le kutsole oxectimum e haula kalbi. Beyo mas malo kanantik lechicho ichile kasho. Beshan matank kambal che yola lechicho bo beshan tank kamba yola le kasho. Comunitario o turismo alternativo que impulsar con este caje y pues más que nada que tratar en calan con un pite cash en conservar con un pite tradiciones y costumbres, ¿no? Mento el turismo kutabela las tun kashko tu la balo ve tu menos tu tratar o involucrar con casho que alak o chicho balo postone yanto un pe recorrido o tours shala le ditun kimet con por ejemplo ton que por ejemplo ya no pe lucaba que ya la observación de aves o chanchich o también cajola como Jejelas baalyan, masima. Lili abinanay sa wal ichilkash, kaaliktanak aholtik lech ich op ahsiket samalo. Beishane, yanulak meyahob, heshlehelo ba. Pues ya te le paso, te lo paso ya na kate, poco ichana, tibo balo, ve tu minu shim balo. Pues tu la katene be me ya hokumetalo, pues tu minu hek pale behot. Tu minu mas coach ka habeo, pues tu men para lo tu minu yo, lo tu minu hola, lo tu minu yiko, tu minu kanko shamio. Pues le di tu ne beyo mu ketano. Muhesa, uhele. Le que obtener kin kayik maya kin kayik castelan tan llamale más ustiwich in kayik ich maya tan tu men le tin tantem le tin achka anche jan chichnile le tan kan satendo mientras le que obtinti kin kayobe tene laka le tukulo ich maya u tatu laka be shanyan kingi tsitik bela tsukali tsitik chuhu Cayo las canciones románticas ti le generó rap hip hop le vio pues kusihiti puxikal in kayik team in familia ti in watam ti tun le vio pero ich maya ta usihiti puxikale in tsi ke
tiale kiwatie es que hach inyabilma. Lebeka baaltanu talu yuchula, behestu ya la patboy, utukulile, kayaba con tu pach lekmuk ankun siklet ano. Abet, ulak bishilubeita knatzikle masho pues kuchan nashtalo pues tire palo sukan petiko wale le mayatano tiabeyo u kaha u yokot u puksik alo yete tutukulo be kabet kumukan kunsik kabet kani ketel kabet kansik sham. Noh meyas letanu yuchulo. Vale. Janwa utsilkutasik le uchaik makum meyatle naisa olilo. Letetzok habila, tenetzok inahantik, no antal kutzaigle fongao, kama el Sistema Nacional de Creadores Artísticos, y le la hachkima kibol, tu meya talete andala, tene, yani peti kegelas me yaho viola al falsam, yani tziltik osh pecha falsam, ichmayat am, y le lo, pues, bahach, tene, hachkustin wich hachkima kibol, tu me nahalta, Beka hatsutzil, wakabeyak tsaykupahta liltikpalal, kashiko buchamto películas ichmaya, wakaukanop karate, waulakbal ichut anob. Ulakbale, lenaisa olo kubeital shang chantik, wak uuyik, tinúculo kesh televisión, radio, watak shokikti revistas, periódicos, letile medios de comunicación cuya alalo. Letano emagamatana. Pel código utial natik ba. Wamat manatik ba stani walif teche. Minan comunicación. Manatkin. Chenken wile kabi o kaba. Betikiana bash tumen minan comunicación. Leolal hashtag ana le tiet anilo. Emagamat anile. Eshekela le maya tano, tu menach tu gai. Utial maya winko ve isti que au kuchumpe malo, información pe malo, comunicación, tío. Tu me más si yan medios, utial macho cotano, vich castellatano, medios comerciales o hachtagian, pero utial más igual cajo, utial maya tano, che wa haitul wa hipelle ti medios o maya vi, leola tune kana nach tu haje tu men tene que wele kian kine tan sikbaliete wa maje chenke na wale ichmaya katsoliti wa tileti tana tawa ba sala techo tu ya ni tech beya hasta ka willik bish ku helpa tu men tu natik bash katsolik eso natik letio ichil castela tane istikia leyela ach claro, patik tu kakahu yantal letie tsikpali luti alcohol lo tu yola luto ola lo. Ti un pe radio kahek mansik programa si to ola luti alcohol lo ichmaya kahu nati ko bukana ni ukanang ko winkila lo tumenkana ni lo shaletio butialo bachi lo butialo para lo. Entonces kahu nati ko ukana ni sham ukanang ko bao letie tu beta shan gel pajalo binoti un nats kubao te tush tile kuchilo to ulalo. Entonces tika wilik achkana le maya tano achkana le comunicación tihe maka wini ke tusha ke tile ya makta no maya tu pach te aka uchukle hela okushanta shan kahaku upeta le meyaha una yan le kuchilo ba waka kunko nakshak altulaka le almatano ho hiki ke una uyantal le kuchilo masutu kilobi ukuchilobi le tune pues miya bachtito onta tsaka kolte aka beya ku uyuchule hela mishan tan nakli sipa utialubeita tumen wama watso kopikona tela mahebe min yanu kochuluk in le kei takuna le tune yabach titone she mintak li sikpa utialak beti kupel no me ya to pachil kinde ta kwa mai tone ta ku mi tone ta pakti ku beli keta ku helo be minya shan ulak mia ke no beto ta ke no be kun so ta ke beya ku yantal ku chilobo tushkat anak maya
tushka uya que mayao, tushka tzita que mayao, tutulisi, tuchukanil, ma un shet'i, ma un kotzi, ma un sutuki, ukuchilile, tenemos wahele kinaiti, que shika yanake, que shika bella que, yetel que shika kashtubel, kakale, tupachikina, lehela, pues estoy andalupe, kuchi radio, estoy andalupe, kuchil, tele, kuchi periódico, internet, tula, lehela, pale ichmaya. Tz'ok'uyik hump'el no'jb'al tuya las Lourdes, lekna atikb'aw. Beyxa nuk'at oltika yaba kuchilop tuxkut'an al-kt'an. Letitun xan kuch'achi tiksasil, hachha. Yan meyahtan ubinu yuchul, makahal kbetiki, ba'ale k'abet xan k'anta. Kexyetel bixpaktik le meyajoba, hel bixuyalik le xipala. Las negocios ichmaya anunciar kubao. Tu me llama más tan ikmaya telo. Le yo vasco ya na wak chele negocio. Claro que negocio kubetik chemale vasco kashke hach uchutun heshawago uchutie más con mano. Más o más yabo tan ikmaya pues ya ni wak ishmaya baskin konik wa bash mehil kimbetik. Tu chik besko le maya tan. Mak así. Mishbaka, tiene que ver que tu la cabacu beta. Utial yesa maya, uchik besal maya tan, utial yuba, uch enshikita tu la tu shehe mashak min betke, takucham emeya chichane, yank aiktone malo. Wagu partak antke yank unak betik. Bey, konesh takbesik bai chile meyajoba, konesh antikba, tial tupachilkine. Y que los niños y las niñas se reconozcan, así como se dice en español, y giluba y chupe pantalla, le mate y cajoto me niwet caja. Si acá ya no sé en Cuba, ¿quién va a cuyolo? Y esa un carro, medio de comunicación, y acá le tuvo Hello, chenkin kubentik tesh. Konesh uyik programas, radio, pash, ayop, konesh okik periódicos, revistas, wakcha antik bash yanti televisión ichumaya, wale bash taka wilik minano, bishel kbetik tialka yanake. Tialka yabak lebalo beya, abet kubik olti, beishank antik mash betik, tumen wamak tialintike, matek nachtal, chen hali ichil knaye. Ulak baal. Ma una jutubule lek shimbalo que tiete luk eshe le kushtalo. Konesh tuklik, tsikbaltik, kashantik, ma shoni. Umeyahumuch kabil upek balwaye.